Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media semuanya. Selamat datang dalam sesi Postmatch Press Conference dari Liga 1 pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar, dan tentunya telah hadir dari PSM itu Coach Thomas dan juga Daisuke didampingi dengan Bang Bud. Dan langsung saja Coach, komentar untuk pertandingan pada malam hari ini. Selamat malam, selamat datang. Thank you for coming. Today I am proud of the boys. Today I am proud of the boys because they really put everything. Persib, as I said before the game, it's very good team, very well organized, with very good coach. So we were trying to surprise them. We were trying our best to find a way how to score the goal. Sometimes it's lost, but it's a loss with the head up. Especially second half, we put pressure. I believe till the last minute, the Persib was afraid that we can score. Unfortunately, the corner this side. Yes, there was the penalty. But sometimes when you save penalty, it's good luck for you. But unfortunately, not immediately from the corner, we conceded the goal. So second half, we wanted to play more. We wanted to play more on opponent half. We wanted to be more on the ball, and we made it. So we create a few half chances. I would say one chance when Alex had a shot and Savi rebound. So at the end of the day, maybe the result could be 1v1, but yes, we lost. But I'm saying I am proud of the boys what they did show. When I came, team was on the 15th position. Difficult to compete with strong teams, and out of the results, I see now that we are on the good way, and I believe that game by game we will be better as we were better today than last game. Even we lost, so I believe that the fortune will come to our side because the boys put everything today on the field. Terima kasih. Terima kasih untuk datang. Malam ini saya bangga dengan pemain-pemain saya. Mereka memberikan segalanya di pertandingan. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita menghadapi Persib, tim yang bagus, tim yang terorganisasi dengan baik, kita mempunyai pelatih yang bagus juga. Dan menuju pertandingan, tadinya kita mencoba menyiapkan rencana untuk memberikan kejutan kepada mereka, untuk mencari cara bagaimana caranya mencetak gol kepada tim ini. Namun di pertandingan hari ini kita kalah dengan kepala tegak, dan di babak kedua kita mulai memberikan banyak tekanan kepada Persib, dan di menit-menit akhir juga saya kira Persib lebih istilahnya takut pada saat kita memberikan tekanan yang sangat besar di situ, dan gol kita juga gol pemasukan kita langsung dimasukkan lewat corner, dan di babak kedua juga kita mendapatkan beberapa peluang seperti peluang 50% peluang dari Alex dan rebound, dan setelah itu disentuh bola oleh Savio. Dan namun pada saat saya datang ke sini kita berada di posisi 15, sulit untuk berkompetisi dengan tim-tim lainnya, dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ini sudah ada di jalan yang benar. Saya berharap kita di jalan yang benar, usaha yang kita lakukan sudah benar, dan mudah-mudahan dari pertandingan kita lebih baik lagi, dan mudah-mudahan keuntungan tersebut akan datang kepada kita karena kita memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Selamat malam.
So we did good and we made good against good team. And so for now we need change mind for next match, and we will try to fix from training for the next match. Yeah, thank you. Saya kira kita bertarung dengan bagus, lawan tim yang bagus juga. Untuk sekarang, setelah hasil ini, saya kira kita harus mengubah mindset kita untuk ke pertandingan selanjutnya dan untuk bekerja keras di latihan untuk pertandingan selanjutnya. Ladies first. Coach, bagaimana kepemungkinan wasit malam ini, apalagi menyebut wasit Jepang sebagai full time wasit di Super League, sama dengan menghadapi 3 lawan berat Persebaya, Malut sama Persib di Liga ini, udah sejauh mana adaptasi dengan Liga Indonesia? The second question with the match that you've had so far, how good do you think your adaptation so far? How well is it going? And then the first question was, what did you think of the foreign referee, the Japanese guy, officiating the match? Thank you again for the questions. Look, generally, I think that Indonesia Super League should be led by the local referees, because even they do mistakes, they are still part of the game. And if you one game bring foreigner, another game local, one game foreigner, another game local, I think it's not right. It was not easy game for them. All 4 referees they had good game. I can't complain. So at the end of the day, it was good game from them. But I believe local referees can do the same. What about my adaptation? Yes, I am new kid in the block. I'm learning. I think first time since came the stadium was full like that, right, Dai? Yeah. So first time we were on the full stadium. It was good to see the fans coming. Good atmosphere, supporting the team. Even they are hostile against us, but it's good motivation for the players and for us to do the best. So I believe game by game, as the players are trying to adapt to my style of the game, I'm also trying to adapt to the league, to learn about the teams, about the style of the game which is here, and I believe again game by game will be better, and I wish and I hope, I believe that next games will start to pick up the points again. Pada umumnya saya pikir Liga Super Indonesia seharusnya dipimpin oleh wasit lokal. Meskipun mereka membuat kesalahan, namun kesalahan tersebut adalah bagian dari permainan sepak bola. Jadi pada saat ditempatkan wasit lokal, baru di situ wasit asing, wasit lokal, baru wasit asing, saya kira ini tidak tepat. Tentu saja tidak mudah bagi wasit untuk memimpin pertandingan, namun mereka melakukannya dengan baik. Namun saya percaya wasit lokal pun bisa melakukan pekerjaan yang sama di liga ini. Untuk pertanyaan Anda yang kedua, saya adalah pelatih baru di sini. Saya tetap belajar, terus belajar, dan ini pengalaman saya yang pertama di stadion yang full. Sangat senang melihat atmosfer yang diberikan oleh supporter kepada kita, kepada pertandingan ini, dan ini seperti menjadi motivasi kepada setiap pemain untuk memberikan yang terbaik. Saya berharap kita dari pertandingan ke pertandingan akan lebih baik, dari pertandingan ke pertandingan pemain lebih beradaptasi dengan permainan yang saya inginkan, dan saya percaya itu akan terjadi. Dan pada saat kita melakukan yang terbaik, kita akan coba, kita akan mendapatkan
mulai lagi mendapatkan poin ke depannya. Coach, sekarang Persib ada di urutan pertama untuk sementara. Menurut Coach, apakah Persib layak berada di nomor 1 sekarang? Layak berada di nomor 1 sekarang? They are now on the first. Do you think that they deserve to be on the first ranking on the stand? Thank you for the question. Are they first? Are they first now? Mereka di posisi 1 ya? Did you check the phones? Ya. So they deserve to be there. Mereka layak berada di situ. Coach, melihat potensi PSM untuk perebutan gelar juara mungkin dan apa yang Anda targetkan, terus tim-tim papan atas yang bakal menyulitkan atau yang berpeluang besar menjuarai Super League siapa aja menurut Anda? What are the possibility of PSM competing for the champions, and what is your target? And then, if you could mention several teams who are competing for the champion until the end of the league. Thank you for the questions. For me, the mission is to bring the PSM to top 5 for this season. So this is what I still believe. We can do it. Unfortunately, we lost few points now, but I still believe that we have the quality and we still have the chance to catch the teams on the position number 5. Again, we will go for the league. Persib, Borneo, Persija, Malut. They are the teams which are now in the race, and we are trying to be the second train. Bagi saya misi saya sekarang di tim ini adalah untuk membawa PSM berada di 5 besar, dan saya masih percaya kita bisa melakukan hal tersebut, tim ini bisa melakukan hal tersebut. Namun sayangnya kita kehilangan beberapa poin hari ini, tapi tetap saya masih percaya kita bisa melakukannya sesuai musim. Bagi saya tim yang berkompetisi untuk juara adalah Persib, Borneo, Persija. Mereka ada dalam perebutan juara dan kita mencoba untuk berada jadi kayak kereta api kedua gitu, membuntuti mereka. Sudah? Any question for Dai? One question for Dai, please. How was the referee from Japan, Dai? Yes, he was good. Yes. Yes. Can he speak Japanese? Can he speak Japanese? Eh? Did you speak with him Japanese? Yes. Okay. Yes. Yeah, we talk each other on the pitch. Yes. Okay, good. Cukup ya. Thank you, Coach. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.